Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Raja Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa habibina Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudakhi fala yakrabanna musallana. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hajja falam yarfus walam yafsuk harja min dzunubihi waladattu ummuhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna atamatafadna pung Allah Ta'ala ke hadiri jamaah subuh angke nama si pung Allah Ta'ala. Syukuru ki maraja lulus kuasanna pung Allah Ta'ala nasabab pamasin niya kamasi marajana sehingga engke sikit na foto pung Allah Ta'ala puluh dia mentengak bicue ye nari tu tindroe sehingga engke ki pura pasilen nareng sit di pakasiwia waji ye nari tu sampaja subuh sampaja pali maus masussa na pugor sesena rupa taue mawatang di antara 5 waktu ye nari tu sampaja subuh nike sampaja subuh tania fato padilana sampaja sunnah na bawang rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah riolono subuh malolong ki apalang masarolo pulino lololisa. Bahkan andi guruta berpendapat maka dinigi itu mas sampaja sunnah subuh sunnah fajar 2 rakang nali pangupu rakaat pertama al-insyirah na papasangan al-Quraisy. Rakaat kedua setelah membaca al-Fatihah na baca surah al-Fil, al-Kafirun, napa na baca qul huwallahu ahad katalu insyaallah malolongan italu baraka. Pertama yang itu ipabele pun dia sengila sapat diutu mapat dia lekatna pergelangan. Yang kedua barakatna yang itu papade nari kumasumbang isi di bulu ulawang. Yang ketiga yang itu sininna tu angke padirangi hati angka mana ngili suma puji rialena. Alhamdulillah. Insyaallah. Judul cara masubuh dilarang kesempatan mabaraka ayen itu tentang haji dan kurban. Dendre di awal ceramah ututunga sigi pemang bulan-bulan hijriah. Sekarang ini angka nikmat tamai 1 Zulkaidah. Labu imatu Zulkaidah
mumpoi bulan Zulhijjah. Ilalanna bulan Zulhijjah angka 2 pakasiwiang siddi hukunna parallu. Yan itu haji risesena to angkai paulle. Yang kedua pakasiwi di bulan Zulhijjah makaroba. Ia hukunna makaroba sunnah muakkada. Ya sing sunnah muakkada sisa pilupa nawaji lor sesera rupa tahu. Apa ni angka maka na dia nak karoba liwat cai ni pun Allah Ta'ala. Maka dia pun Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah, man wajada sa'atan fala yudakhi fala yakrabanna musallana. Ini angka maka wattunna ula Zulhijjah na dia nak karoba. Aja sana musur mak daperi nasi pun Allah Ta'ala onras sempajakku. Aja bawa musur lo masigi manang kamana to kikina. Angka nawat dina korba dene memang karoba. Umasalo bingki hadir. Jamaah subuh angke nama si Allah Ta'ala. Nika sebelum kita membahas kurban, terlebih dahulu kita membahas tentang haji. Yang ke purmania haji, tapakan jaki niatta. Nasabah itu haji, mengandungi syariat hikmah. Nigi tu boleh mendre haji, berarti pertama napitandi tanda syukurna di pungan Allah Ta'ala. Apa mega tu ditanai magi di mulu haji, magi di mendre haji, maka di pigaga pengulitna pungan Allah Ta'ala. Pada nalai kuirite kehidupan keseharianna, liwa ega waramparanna, masimpu dalikna, ni kita ni magi di mulu haji, maka di piga pengulit Ita ni puro nung mandaftar, maka di depa. Ni gato mulmuli ko. To mandaftar jolo, inapa ipakanja kipak dongeng ripong Allah Ta'ala. Nasabat ni gitu taliwa sikit na, taliwa cicin na. Kikirigala paku jambata kala bocekong, cicin rimulan na, kela ritangana, sapuripala capan. Ibu, ajak lalu tas sekiring orang parata. Nasabah ia itu ya punai puria sidekang, ia itu ya punai puria sumbangan. Maka dia umat Nabi Musa na podang lakainna, maka dia podang menina sepung Allah Ta'ala Musa. Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Tuhannya. Maka dia agi podangi, maka dia tanah neresaga sangat kasih siang, toma cina sogi. Taruh Nabi Musa itu ibu, bapak sekalian bisa berdialog dengan Tuhannya. Maka dia tarmu nasa podang siruntui Nabi Musa maka de Musa angka nasa perlun Nabi ni kue maka dah perlun na macine sogi podang mani kasih pung Allah Ta'ala itanana rirasake asanga kasih siang siruntu Nabi Musa pung Allah Ta'ala maka dipuang angka nasa umakku metta ni kasih asi alim mani asogirang maka de pung Allah Ta'ala Musa podang itu makmu tu suruh ni sedia sogi. Apa angka tu tahu dia sedia sogi, tiba-tiba sogi. Maka dia istilah nama kukute OKB, orang kaya baru. Amu anurina lupa itu asan. Bayi sogi talangga-langga. Maka dia Nabi Musa sedia nu sogi, tapi maka dia pun Allah Ta'ala si tahu mutu sogi. Narik kogan ni si tahu, eli sunupe makasih ansi. Maka dia umat Nabi Musa dia nawari gaga. Yang panti sogi ka. Sogi talangga-langga. Tapi waktu na sogi, sibuk imur sa sogiran na. Pokok na tungkat asujuma mak bagian andre. Tungkat masigi nalen andre. Tapi upasang ini biasa mak bagian andre. Ikut bawa ke nandre lo masigi ku juma ya lalu makanjay. Kungoro sidde masigi. Pura kamak katuk bang kani. Panitia nama sigi maling si kompe maka de bawa ni mak de lo witir isak na Allah kamane tak barre jalan ko te naruti gore tak barre dia dari kumelo ki masjid ke lalu makan jai masjid ke matuk ya sangali dia gaga jallingi maka katar ni pa lo gandeng demi untuk tidak mengecewakan iku melo ki masjid ke kujumai iro hisana nasi ayam goreng tanah makan jamana anu na jamaah ayam geprek kan japaga
Iko roti gore jalan kote macakke nila tu tangaso dikasih tatalak bawa kasih ko dulu masih na tingkah mi bawa anak nasalai. Jadi si di papa saya lalu masih dak emittur makan jai. Emittur maka sing napa ini tanah anak di emittur nak hidup je. Maka di rumah tua. Selalu bingki ada sogi talangga-langga. Setiap hari Jumat membagi nasi gratis di masjid. Nak buarangi bolon ratu mata aja gratis. Tami lala kampungi pakan jaki bola na tahu bawan itu karena bawan ni aju gratis. Sibu imusu sibu imurus asugiran na masih dekat. Maka dia Nabi Musa ditogor tak kalupa pung Allah Ta'ala. Ya biasa umak kuna janji si tau sogi sama nalak bini si tau. Si runtu Nabi Musa sebab pung Allah Ta'ala puang. Angkat tu biasa umak kumu janji si tau sogi. Iku ya minta pak kita mata lak bini si tau sogi. Maka di pung Allah Ta'ala Musa deu nasa tak kalupa. Yaitu nasa umak mutu bukarang isi di pintu dalle na buka 10 sehingga di nagaga barantin na sogi. Alhamdulillah. Di dari kumeluk sogi ibu asidak kaki asumbangi. Yang kedua si di pak doangen napa guruan di guruta nari kumeluk sogi mak boci-boci waram parata tabaci salawae maka dan di guruta simak nakabay. Tabuka garimatu hapita napa tasum oku pintu nakaba itu angka taruki la ilaha illallahu malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Ibacai akka 110 siddi nari kupuro ki masumpaja subuh insyaallah masempo dalita pada tua simpona dalle nakabay yaitu kabay 60 na tahu pertama-tama matau apa ayo makukue sudah kurang lebih 6 juta. Akka sari baca ibu. Akka 110 siddi. La ilaha illallahu malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Tapi narik kuma cicing itau masekke itau cicing rimulanna kella-kella ritangana sapuri pala capatna. Apa ini itu masekke si bola toni tu cicing maka ditoni manguatoni. Maka dia Nabi Isa melo kana sa sali kampung mito na kasi mondrok ko kampung lalak bata de gaga paningkatang. Ibu jadi nari ko ang kami mita na mondro makampung de gaga parubahan elit-elit ki masapak dalle. Tako ang kamana si bawa na Nabi Isa maka de kana sa melo pasyo kalit di kampung. Apa yan ang Nabi Isa maka de Nabi Isa tanah adalah tempat tidurku di mana aku terbangun, disitulah aku langsung bercermin di air dengan memakai jari jemariku. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Padahal wajujunna Nabi Isa si ditepe. Maddi ni Nabi Isa angkan si di sahabat nama curi. Makanya Nabi Isa napodangi sahabat naritala ya Usa melomuk kasih bawa ko merantau tapi sit di perlu ko jak lalu umpuji mak beli. Si jokan ni dua mas sahabat di tengah perjalanan lipangin Nabi Isa meli roti dua. Maka de tolip pajulu nasa meli roti nasabak mabela-bela tu jokan ngi jukani maka de Nabi Isa ya Usa jage nasi rutina melo kajol mak buah hajjak. Weloi Nabi Isa mak buah hajjak lisui maka de Nabi Isa ya Usa magina dua mani roti na talu nanga oli. Maka disang itu. Padahal pura nanda si dia Usa ro. Aku mau rumah tu namumpuk balik maka di balik kore mesti entok jukkan. Nadapi meni si dia saruk malu amalat dak lempe Maka de ya Usa Isa. Pik ko cari matik ko kuna makal dawe. Maka de Nabi Isa pasigis solimu si bauliku insyaallah. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, bisa dia membuat tanah liat menjadi burung baru dia tunjuk terbang. Bisa menghidupkan orang mati. Maka dipikku cari mati maka dia pasigis seuliku si baulimu. Nabi Isa berjalan di atas air. Letu ko sewali salo
Maka dia Nabi Isa, ya usah. Maka di mana sana sa telu roti wali, telu ni to mandre siddi. Maka dia bisa nginasat tu. Tojuk kasih paling nasi ko di. Uy nadapi kampung ni Nabi Isa. Ni tito silalung malalu jong maka dai Nabi Isa. Manang kiki jong makan kutunasa jong lalu timurang. Uy manang ka Nabi Isa nali panana manguluwatay mapana. Langsung akan nirjong Nabi Isa. Purana to mande jonga lo si Nabi Isa pasipuluman ang ibu kunna. Iro nang pure andre daginna. Na panajallo. Langsung si iro nang irusay hidup kembali. Maka di Nabi Isa ya usah. Niga to mande ruti si di naman nasa talwali. De na milo mga ako. Uy jok kasi maka di pali ko di misang ito jok ka na. Nadapi maniwirita si ima kaluwa mabuhay Nabi Isa. Telu gompu kasi bulu-bulu kasi. Telu purana jajir bulu-bulu na jallo man Nabi Isa. Manca julawang. Telu maka dia usah Isa. Manang kajir bulu ulama buat telu na dua-dua mi si bawa. Maka dia tawamu siddi, tawaku siddi, tawanir tu mandre roti siddi. Oi lupa ina ya usah maka dia. Iya mandre itu roti itu. Maka dari Nabi Isa. Makukue nasangi mumpuk ni balemu. Alamanan ni tu bulu lawang italu itu. Baiklah bakasi Nabi Isa matutu iritasi. Masarang si bawa sahabatna. Nasabak mumpuk ibalena ya usah. Kacawa-cawa ni ya usah maka disugit talang-galang. Di pun siya kita ni cawa takku angka mana parampuk talu maka di anu magi itu nanti liwat cawamu maka ditosogi na jehe. Kumasa bingkihan maka di bisa muka na saya parampuk apoli kampung ni. Maka di aja namu alabawan itu to mabagi no maka di melo kampunu ko. Melo tukka mali itu lawang itu. Itani matu to sekke. Maka di ro parampuk dua paku carane. Siyo bawan itu ya usah siyo lima nama pamula jena onro kumundro ang isidi. Jolo to tame di kampung Malinandre. Masuk pi matu tolo nama budulawa pur pi matu yunu itu ya usah tu tolo nama budulawa ke kota. Manang kanang iwat tunatama yenang dua parampuk kota Malinandre. Na poloy menyakala sala yenang to sidi pur masih makade lo buka ipasiomu. Ia matu kong keranggota aku dua masamangi pepe. Ia na mate. Dua-dua menik bagi matu lawang kupuri balu. Na buka pasio. Ia tu si anang dua tau tama Malinandre maka deh. To mandre memang ni di okoy. Napa matu ibawangin ande ruang gote dua rilalang itarumin ni racung. Timbul Victor. Sangi Victor pikiran kotor. Angka manipolero. Pam kota Malinandre. Yero ya usanat jadi capelong. Masaman mani mak depe, masaman apa penang ero 2 tahun. Langsung piri mati di tempat. Maka itu taman kota. Mak balu ulaw maka dijului. To mandre jolo. Bara to maso. Yero rande puri tadi racung. Ningana to mari lawange. Dega gato mali malawangi cecin rimulan na killa di tangana sa puripala capatna. Siddi hikmah nariku angka kimapunay waramparang maiga. Itu masturna untuk mendek tanah Mekah. Ia itu banariku milik kilo haji atau umrah angka lalui ipakanjaki bati tamapangujung. Yang kedua, nariku milik mendaftar. Pakanjaki berarti kita mendaftar. Carian resmi. Ya, mega turupan nama kukui. Ada teman saya yang naik tahun ini. Dia nak tajam. 350 juta. Ya, sifat 2 rumah itu insya Allah. Ilo doang mudah-mudahan dia akan haji mabarur. Nah, sabak sini na tu haji. Ya mana sapa itawe. Ia nari tu haji mabarur. Salam ala bingki hadir. Sebelum kita berangkat sana suci Mekah, terlebih dahulu kita melaksanakan ritual sholat sunat toba. Nah sabayero milik kunjungi Baitullah bolana pung Allah Ta'ala. Sian rakangi salat sunat toba duan rakang umpamanya reko tomak kada 2 minggu temelo mendre tomas sumpaya sunat toba na
Iwat di siwani, si kanja-kanja na aruwanin na, sampaya sunat toba din awat di dilaksanakan secara berjamaah. Kaya waktu na salah sunat toba, amo de tumelo haji, namo mindri umrah, nari kupura isa. Nari kumatin romanan ni anak ta, to sapa non roma sinu-sinoi. Nasaba sang sampai sunat toba tu tomelo mindo toba ri pung Allah Ta'ala. Angka 10 lalat dosa ko takkadewe melo litobakang nariko matindro ni anak ta matindro mani keluarga ta to taman rilal kamara celeleta untuk masumpah sunat toba umasak bingki hadir, yaitu 2 rakaat setiap malam. Tapi baiknya nasante guruta ala rowaninna nari kumasegena mo batutta mende tanah Mekkah. Umasak bingki hadir kigana dosa meli itu bakang ada 2, yaitu dosa lahiriah dengan dosa batiniah. Dosa lahiriah kige bangsa dosa na matatta, dosa na docilita, dosa na timutta, yang paling utama yang itu dosa na katawatta, kemaluatta. Kalau batiniah dosa deni temata yang itu latiful qalbi. Rumagala ipat dianti, hukumana rumati itu bahkan napaki mende tanah Mekkah, dota roh syirri hakku ahfa nafsinatun nisa kulul jasadu. Kiga matun itu bahkan ngero, wattunna na tupura mak berisalang. Kiga pangupu ipake, nah setelah kita membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, ibaca pangumpu na narikoto masumpaya toba al-insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Pala tu capana rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah ia naritu al-insyirah. Apa ya al-insyirah ngata pumetto alena? Iza jaa nasrullahi an-nazar, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Natapu tu alena kana tawwaba. Adam pang dosa aku buang. Nari kutupurna beriseleng tutudan na masulikkah manawa-nawa untuk toba kang isinin na dosata. Umasalam la bingki hadir. Sesudah itu macawin ijoka lo umrah atau mende tanah Mekkah isunnakan ni masumpaya sunnah safar. Isangi sunnah safar salah sunnah alalangan. Umasalam bingki hadir. Agan yakna usolli sunnatas safar rakaataini ada alillahi ta'ala. Ia salah sunnah safar wad dia berjamaah. Nariku suami istri ki melo umrah, melo haji wadi berjamaah di rumah baru kita berjalan ke sana. Aga pengupuna ya sembarangmu ya tapi biasa napa santai gurutan dari kumasumpai sunat safar ki aja nama lampe nasaba angka ni basi mata aja yawa ya nama ponco-ponco ya naritu al kafirun pasangan annas ni kaipasam mi nariku pada sujud tahir nariku sujud terakhir di masumpai sunat safar isunakan ni milodor di pung Allah Ta'ala wadi tu bicara ara wadi mato tu bicara ogi pada sujud terakhir salah sunat safar ipuadi lala sujud tamakare ipuang pali suka sujud syukuru riun roku sujud ima sumpaya sunat safar insyaallah iku purna masumpaya safar ipakanjak ini pangatatta aja mun tu maka pari-pari yalan niku purta yalan tasatta nareku angka si bawati akatan nini si bawangin no ni adenge tolisuna wattuna na tono adenge malangka 3 kali tumilodor pung Allah Ta'ala tolepa cinampa okelo nak detta manawa-nawa maka di puang passalama tulukai puang passalama taumunroy puang passalama ki lolisun ayamon to tasila-sila apa biasa tuh kau belum umrah itu rimawi ya mana tapa nih Rita cerah sedikit masalah bingki hadir angka ni bahasa itu mendek na ya se otoe
tomeno na mangujulo kumasigie wattu na tomendro oto totu dan na pakanjagi peringarata jokkani bus'e kita akan mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Turi dibasahi bibir membaca ini kalimat talbiyah. Umma Salamah binti hadir. Jamaah angkena masih pun Allah Ta'ala. Aga kira-kira hikmah na kandung to angkai pura papoli bar haji. Yang pertama iyan itu napitangi tandra asukurukan dari pun Allah Ta'ala. Nasabangkan orang parang kita akan mendaftar untuk umrah atau haji risisena pun Allah Ta'ala. Yang kedua, hikmana na papoli to angkai pura papoli bar haji napitangi tandra keadilan na pun Allah Ta'ala. Aga sabak napitangi tandra keadilan pun Allah Ta'ala nasabak watun na pahaji mak depungang pakaian si dipakaian ritalai pakaian ihram, yaitu pakaian ihram pakaian tidak berjahit. Samanna deni risa pasilengangi tau sogi tau kasiasi rakyat biasa to maparenta samanna si diatika mani napuade rilalangati makadai tarupura temalingkang makan ripaku jambatan sapi pina malara naritot duri lalangati makadai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majappu sempajakku majappu pakasiwiakku tuoku amatingakku napunne manangi pung Allah Ta'ala. Umma Salamah binti hadir jamaah angkena masih pung Allah Ta'ala. Sehingga nariko tanggal 9 Zulhijjah umasa binti hadiri ang kamanan ni pahaji madapung riside unruang ritalae bulu Arafah. Okuni munru menentukangi ritalae perbedaan haji dan umrah. Watunna 9 Zulhijjah idi aku kampungi isunakang mapuasa. Nigi itu mapuasa seso di bulan Zulhijjah pas 9 Zulhijjah ya hari itu maka puasa sunnah Arafah mendapat ampunan dosa 2 tahun. Si tahun mapura lalue 1 tahun yang akan datang. Nikia tariko 9 Zulhijjah ya hari itu maka sesumilon malepat tahu nasabah 10 Zulhijjah lebaran Idul Adha yaitu hari tasri pertama. Isunakang makarubah nasabah itu karubae tak bagi telui angkari tella karubania angkatori tella karubanasar angkatori tella karubadam isange karubania tungkat tau turi makaruba metto de panasiaga mettamu patuma tetap langsung mendaftar pada ruito ko pasantren na Pak Yusuf ada beberapa kelompok nule kapas 12 kelompok mapamula si di juta 700 si di juta 200 2 juta 2.700.000 sampai 3 juta. Saya lihat itu sudah 4 kelompok yang sudah full. Tasik di samping ibu bapak sekalian pitu tahu menurut syariah maka di Pak Ustadz ay dene awak karoba biasa tuh enggak makundri maka dia jawaban awak karoba apa makaroba tuh di bapak nah pamakka dia agama tanariku makaroba ni bapak nah lolotong ni apalang emakna lolotong ni apalang anakna selama dia berkeluar belum berkeluarga memang betul. Tapi walingi si dipasa maka dia alitu kesempatan emakna untuk mendaftar cicang untuk mendapatkan pahala bersyariat. Ya mega tutur salah paham kaya sa pahala bersyariat si di samping pitu tahu apalah suku ikut turi macio meo ko bapakna aling kesempatan saya sendiri sisile-sile kak biasa sisile-sile cuma narik kuasan na tu makun ritama dega nalung apalang bapakna makoro cerita na menurut agama ta. Jadi narik ko angka maka aling kesempatan cicang
Nasaba itani kitu mato ko serimundri makari magi ko di nang kemakaruba nemi orang param suku atutungam ya ciri ki mato ko yolon pung Allah Ta'ala man wajada sa'atan falam yudahi pala yakrabanna musallana. Jadi kasih kesempatan Umma Salamah bin hadir jamaah kena masih pung Allah Ta'ala karobaniat jadi saya yang karobaniat turuman ni'ami tungkat taung karobanasar ya saya yang karobanasar karobatinja ya saya yang karobatinja di sisi law dewat deno dinandre to angke pura matinja maka di Pak Ustad wadiga makaroba to matewe ampa mazhab di Indonesia Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali sit di bawah memakurang yang tiga-tiga ini membolehkan dengan 3 pensyaratan. Yang pertama, wedding asanna tomatewi langsung tama. Narik kuasanna tomatewi tatama, dena wedian ridagin. Tapi perlu mintu aja pun narik komelo ki patame tomatewi tamak karoba cari binatang kurba maka disiaga ni tahu ya. Maka 5 nih, patama ni 2 tomate. Nah sebab biasa tuh angka tomak karoba di kampung. Maka dia tomati manang itu maka doa tanya karoba tu tahlilan biasa tuang ke kampung makor karoba kaya maka de karoba lampu maka de kege sanai maka de kege sanai nasan maka de tomati manang tanya karoba narik kumelo ki palulungang itu mati ta makaroba si campur si bawa tutuo 5 tutuo 2 tomate apa tutuo telu tomate jadi nareko asanna tama dewat dia la daginna abagi amanangi tapi nareko asanna ahli waris na tama umpamanya Kang Usman Bora mati nambok kula Bora ko asanna Pak Usman tama dia la daginna tapi nareko asanna la Bora tama langsung tidak boleh sama sekali diambil dagingnya abagi amanangi daginna Umma Salamah bin hadir. Jamaah kena masih pung Allah Ta'ala. Ini Pak Giri itu pakang jakila lu bati tamak Giri. Nariko isuru ki Mak Giri. Terutama biasa tuh mega pandangin tinggi itu Pak Giri-Giri manu itu. Di panama kanjak mati na tapa nalan. Maka dan di guru ta angka turi telak Giri akka 2, angka turi telak akka 2 Giri. Giri akka 2 harangin andri tahun akka 2 geri halala kegiasa geri akka 2 di pana mati anui mageri manu 40 melu ma akikah nasuruh ni anak na paterima kade paterima ni karungi purana geri na pentama karungi purana geri na pentama karungi geri akka 2 sanai harangin andri tahun aga pasabar na harang tania hasil bismillah Allahu akbar punui mati sila lemma mekula karungi na mati. Biasa lalu tu kuro kampungku biasa yang kami mani pangutulak bae na palak ba tahu maka rupo maka di mana kama korre redo kade anu Pak Ustaz purana mati mengiri apa bani men di kuro pala rede giri akka 2 tania asle giri mpunu oi pala rede mpunu apa sama juro mati ke paliasang akka 2 giri halalay andre biasa tu narik kuiti boy parpa pura ni ligiri manu kampung biasa tuang kanana biasa narik ligiri napas sa urina lari macan ni padahal petu ni Umma Salamah bin hadir itik kang ipemang igere akka 2 igere halal ayandre boy Pak Giri na giri akka 2 petu mani alonna narik kuang ka tu magiri si masarang ulun si botak kalina abian ni ulunna makaroni andre ulunna Umma Salamah bin hadir jamaah kena masih pung Allah Ta'ala ini Pak Giri tapakan jaki pisota kita patarangi apa nasabah narik kutu Mak Giri itu telu tu alung telu ura harus kita putuskan ya dari itu ura lalang andre ura pas sepi 3 ro ura lalang napasatna jadi pastikan putus semua ini witi makukui Pak Giri ya rata-rata kami tukur pisbuir menawarkan piso matarang
bangkung, ya angkari telak baja Damaskus, oi matarangnya. Iko nate siri toro bo kertas sih langsung cari-cari, masuk di sulit melina, 40 juta. Iku di pagiri kasih pagawai syara emi melai, sigarik gisi na pakai ganna. Di mana-mana saya ceramah saya pasangkan kepada panitia masjid. Idi panitia masjid meli. Ni gini gitu imang alin nam suruh parakai. Ma tu kota sel limang elit silo kurbangku tarangir. Makor supaya makan jadi kuang katu mak geri dia nama saya saulo kolo Angka tu baja Epdik Jerman. Mataram manangnya. Satu kali tarik. Itu tak sisa mina tarik mak ke muda malik langsung. Ya aku baru masuk disuli melina. Salam la bingki hadir. Yang mangkena masih pun Allah Ta'ala. Maka de ande kuruta Sayyid Nur. Narikui ku pak gere purun mak gere dagi karoba. Narikumi lo ku makanja bagena. Nariku purni mugere purni lele. Langsung ni musepak paha kanan. Isepak ipanna. Langsung bagi pitu. Alatoni tulan makoro terusnya paha kanan, paha kiri, langsung terusnya ibagi pitu. Ibagi pitu ni daginna. Ibagi pitu ni tulanna. Ibagi pitu ni atena. Insyaallah. Sinin nama tu pitu tama asang adil pembagian natu malolongan mana suku jukuna, suku tulanna. Alamananya sana aja mutar kumpari kumpi ikuru pitu gompo. Angka tumanguang kado yormatu wale ulu puita gompuna angka tumanguang makor ko makaroba aliasan ne rupitu tahu ma pija kang nyukur oki spidol pija kang nyukur pitu imatu ko makanja no kadi pada luni male bagiatta de nagaga mangua de nagama cicing salam la bingki hadir jamaah subuh angkai na masih pun Allah Ta'ala. Jadi to angkai purep tunaikan iriasangi ibadah haji pertama napitangi tanda syukurkan na pun Allah Ta'ala. Yang kedua ia naritu napitangi tanda keadilan na pun Allah Ta'ala. Yang ketiga hikmah nalulungat to angkai tunaki ibadah haji ia naritu palulu dosa. Maka dia hadis Nabi ta man hajja lillahi palam yarpus walam yabskut raja qaumihi waladatu ummuhu. Nigi tu pasilin nerengi ibadah haji. De na pak dui pung Allah Ta'ala. De tonang kana paurota. Watun na puru ukupu di arapa. Saman na lisu ma putih sassa. De gaga cek de mo dosana. Alhamdulillah. Yang keempat. Hikmah yang keempat to angkai pura pasilin nereng ibadah haji. Ia naritu ijanci ku pung Allah Ta'ala sabak suruga. Maka dai hadisan Nabi ta. Al-hajju mabarur laisa lahu jasan illal jannah. Dega gajan cinna haji mabarur sangadinna surga pamasena pun Allah Ta'ala. Niki ayi di rupa tahu dega misangi maka daniga nana tau pule tanah Makkah malulungangi haji mabarur. Niki kesimpulanna ciri-ciri orang yang mendapatkan haji mabarur ia naritu ONH. Agar ONH ongkos naik haji harus betul-betul uang halal. Bukan uang hasil korupsi, bukan uang hasil curian. Yang kedua, ritalai niga tololongi haji mabarur, yang itu to angkai papolei pugoi rukun-rukun na hajiangi, syarat-syarat na hajiangi. Yang ketiga, niga na tololongi ritalai haji mabarur, yang itu angkai ada perubahan sikap. Isangi perubahan sikap. Watunna dia na boleh haji. Taliwa sikit na. Weh magi na boleh haji. Weh manangka manahala bona. Mabasa. Watunna dia na boleh haji. Jaran nirita pasal lulu ko masigi Watunna boleh tanah Makkah. Weh manangka manaha. De namanya mapapinat din nama sampah dan ada ko masigi Jangan sampai yang kita sudah haji hanya mendapatkan haji mardud. Agar italah haji mardud. Pinik majami ya sifat na pulih tanah Makkah. Salam ala bingki hadir.
jama angke na masih pung Allah Ta'ala. Lan dimakwan na naro, idi puli pugo haji, ajak lalu ki nang kasulangi hajita. Sebagai kata hikmah yang terakhir. Maka dari kata-kata napa hikmah, ajak musappa ya alat birengi, rikanjakna tappamu. Ajak musappa ya alat birengi, rikanjakna rupamu, nasabak kanjakna tappamu, engka pacapurenna. Ajak musappa ya alat birengi, ripangkat jabatangi. Nasabah itu pangkat jabatangi engka lana capu engka watuna pensiung. Ajak musappa alat birengi riwaramparangi. Nasabah waramparangi anu capu. Nekia sappa alat birengi rikanjakna sifat-sifatmu. Nenia ampe kedomu. Nasabah Nabi Muhammad ipakalabbi. Nasabah ampe malabbi'na. Narima kona naro ye puripa kengkai ibadah haji. Sekarang ini yang sudah mendapat gelar hajjah, yang sudah mendapat gelar haji, ajak lalu kitnang kasulangi hajita. Tunga pinipu ada adai, malampu pitaru ada, malampu pitaru gau, nasabak purana pahangi makadai, sadai mitu mak binru ada, adai mitu mak binru gau, gau mitu mak binru tahu. Nah iya ria sengi tahu, tasilengangi adana nia gau-gauna. Bolewi getengi, warakkengi ada tungengi, malampu pitaru gau, insyaallah. Mancaji ki haji mabrur, nasaba apatiruanna pung Allah Ta'ala, sehingga tama kiri suga pamasena pung Allah Ta'ala. Mari kita menutup acara ini, dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memuari ada pudu ngeti subuhe, engke tunapa barakai pung Allah Ta'ala, sehingga yang punya rencana untuk naik tanah suci Mekah, yang punya rencana untuk masuk namanya berkurban, ya ling ya simpuat dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allafa bainal qulub kama allafa bainal qulub Adam wa Hawa Ali wa Fatimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Hadijah. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.